Hello guys, to Phrung Kaham YouTube channel ke tini bo khe chung salaina tini ke chung YouTube ni chingole break ye round juga mai ake YouTube o round Jugayag lai onai hasing ke chung tma tma khe ni nang abo joto su process ro no tini chung bo video step by step ke salaina inke lai phemo video ro ai subscriber ro comments khenai ro tongo YouTube o round juga onai hasing ke chung tma tma khe ni nang ake break khe YouTube o ba rang mai ki hinge sungnai ro tongo kha bo ni bo pandawo tini bo video so ano pa ha A to Z process sape kharnai kaugru be no na strai ke sayem chiri rinai now ni YouTube channel rai sayo ni man jingyo la singe now ni bank account no rang ha phaya ni jorani kaut mana pa ha no bo video so saye khari nai kya bani bo pandana ro video no rai samonji ka tho yan jora kahama ke nai di naro kahama ke nai ha singke naro kaham ke chimai nai mami ke chung YouTube channel khusaya khosai skamo chung advance information mai ha singke trechin bo pandawa ba non bo pandawa tre na khuma mai mai nai hi ang ma chung kya ban bo pandawa tini no na ang bo video information pa ha sapai khari nai YouTube bo chung break rang juga mai abo joto process ro no ke phali taw chung sale negra na YouTube ching round juga na ke chung tma tma khe ni na ke chung poila wa khini na mo ke chung chini YouTube channel khosani na mo YouTube channel khosani ni ba pandaw ke na ro ke ha Gmail accounts name mala nai ba Gmail ID na ro name mala nai now ni mobile smartphone be na ro klaima ke sra nimsio na ro Gmail ID name la mayo Gmail ID break yes name nai na ro siaw hi to me asin ke na ro ai ni channel lo aboma video ko na ro mai nai Gmail ID break yes nam nai aboma ni video na ro nai klaima ke na ro sngela mi nai kya bodi ke Gmail ID nam pai ke bo Gmail ID nam ni ma ke bo ke pa han slash count out samu se pa slash count her samu chungbo no slash count out khini na wo YouTube channel po Gmail ID kroi ha sika YouTube channel chamaya ba YouTube channel namaya kya ban bo pando chung count out wo chung nang mo ke Gmail ID mas namai inke Gmail ID nampe ke naro arpo ke naro YouTube channel kusamai nai naro YouTube apps so ha ye naro sra nimsinga YouTube channel kusai lamayo noni YouTube channel lo jebre ke naro mutingchu abodi ke naro murot maro tunge naro pa set ke paye naro ni Gmail ID be naro YouTube channel namai lamayo inke YouTube channel nampe asinke naro mama ke nai naro salbui yo naro juhani je naro maimoni joro ke naro video upload ma ke nai naro salbui contents namdi videos namdi je naro bukti dima video no namchu je naro jumo abodi ma video no naro nai ne naro salbui video upload ke ni naro rai sadi naro ni channel lo abodi ke naro salbui video upload ke ye je po naro ni channel lo 1000 subscriber kanai ba subscriber saisa kanai bro saisa no ni channel no subscribe ke ni ma bro kanai aketre naro ni channel lo no ni video nai omoke bo 4000 watts hours aboke gonta saisi broi noni videos no nai hasingke public ro nai mo ka hasingke aboke emsa nimsinyo ka nai ke last 365 days ba borsa nimsinyo naro ni YouTube channel lo 1000 subscribers aketre 4000 watch time hours complete ompe asingke naro warpo okay noni channel lo ke ha monetization apply khane mani option mai nai inke naro warpo se noni criteria complete no nai monetization apply khane mani criteria ke bono 1000 subscriber 4000 watch time hours last 365 days ba borsa nimsinyo chung karini na chini channel lo kabudi ke kape asingke chung monetization apply ke mai nai monetization break apply ke nai abuno tui pa already videos nampe moto naro abuko ani channel lo check kha singke naro mai nai naro abu video nai naro monetization to apply ke la mai nai inke chung abu monetization apply ke pu no chini Google AdSense account to mas nam nai naro Google AdSense account ke has name mala nai Google AdSense ke chung chini bank account no rangla sone ni bok pandawo phathar ni raw no chung chini India ni bank account no rangla sone asingke Google AdSense account ni duyo ke se chung chini je YouTube o income ke morang no chungla somai nai khaban bo pando chung Google AdSense account to mas nam nai ke naro monetization apply ke pu no abuma option to mai nai naro Google AdSense account apu was namye ladi khabun is company ro chumi asingke naro Google AdSense account namye tuimayo himbar pa no suggest ke nai ba no sirinim chu naro no ni YouTube channel kuimani naro Google AdSense account no ari mani ke ta kusadi ake je pu no ni monetization apply ke nai apu no naro Google AdSense ko naro namye ladi mami ke naro abun is kamo kesaute asingke no ni Google AdSense account no ni moha link kri asingke no ni AdSense account suspend umayo ba no ni AdSense account aboro invalid untamayo kabun bo pando naro je pu no ni channel monetization apply ke nai arpo naro ni Google AdSense account ko naro namye ladi inka abudi ke naro no ni YouTube channel monetization apply ke pe asingke naro 1 month to 2 month abudi ke naro man asinai 1 month nimsiyo ba 28 days nimsiyo specially 2 months nangya talneya pinchunai sini na yarko naro 28 days nimsiyo naro noni monetization je apply kemo abo approve de ong reject de ong abo naro result mai nai inke jepu naro ni monetization je naro apply kemo abo wa naro ni approve ong asingke
YouTube team robrok approve khe asingke naroni video sonaro ads thepamainai ba advertise thepamainai ingke tauke chongdi noni channel monetization pho approve ungpai ha aketre naroni channel pho naro advertise thepamai ha ingke noni channel noni video sonaro advertise thepa asingke noni video so advertise phainai advertise phaya asingke ma unai apo unchike noni YouTube channel income start unai tarpon chinse income phainai are ke naro abon iskamole naro jesa videos tau tungpho naro ni YouTube channel moha naro rang khawa pamaya jepo noni monetization approve unai jepo noni video so advertise phainai apo se naro khawa khausepo jugaye lamainai khabudi ke naro ni channel income start ungha ba earning start ungha abudi ke noni channel noni Google AdSense account noni earning start untonai ba earning joma khe untonai abo je naro YouTube channel chiyo jugamo abo rang paha joma khe untonai noni Google AdSense account talbui khe aro noni Google AdSense account thangi hainai ingka abudi ke hai morang $10 katui hasingke naro ke habro trike option malai pinai noni identity verification khelnai ma ingka identity verification naro noni identity verification ma khenai ke har noni je moha document riye noni PAN card de ong voter ID de ong abdi ketre jamawa mumri option tong abro documents abro nimsinyo naro je ke ha documents bai khe naro identity verification ma khenai identity verification breke khelnai abno tu iko ang videos nampai mo tongo naro abo video no nai naro breke identity verification khe abno snungi lamainai ingka abdi ke identity verification khe pa asingke noni identity verification khe mo approve pe asingke naro ni thio ke ha Google AdSense pin naro ni address o hyonai jepo naro Google AdSense account khusawo monetization apply ke po naro je Google AdSense account khusamo arpo naro address raw noni moro naro abro sui marinai karpo je naro address rimo abo address o noni pin hyonai noni post office o noni Google AdSense account ni pin hyonai kabo pin no naro mai sopai asingke naro abo pin no stoye noni address verification makinai ke address verification khepe asingke naro noni bank account rok maro noni Google AdSense account add khemainai ba naro aro thepamainai ingka abdike paha naro address verification identity verification ake bank account rok maro naro paha noni Google AdSense account thepa paye jayong asingke naro arpo se noni bank account ram last homainai noni YouTube channel chiyo income mo arpo naro boro wok laima khe je naro income khema abono direct noni bank account lama yawnai aboro ko keha threshold tumpio payment ni ko keha threshold tumpio YouTube ni rules o ke je YouTube ni payment dikho mo abo keha threshold abo ke $100 uni nao now ni YouTube channel o naro thingyo talha nimsiyo $100 ka yang hasingke naro payment mai ko yawnai $100 slayo bangle naro ni jesa phono tongtho abule naro mainai himba ko no ni YouTube channel o je earning omo income omo abo talha nimsinyo $100 kaya kongi to hasingke naro abo talo ni payment le naro mai yawnai tre ke ha talo naro ni jepo naro ni $100 kanai apo naro ni payment automatic naro ni bank account transfer kongi thangnai khebodi ke se YouTube o ke rang jugai lamayo ba chung YouTube ni payment no chung bodi ke se lakhu mayu ke je angba su saye phaimoro nimsinyo pa ha topics ni video naro ani channel lo mainai naro ke ha kya ke video nai khoye naro video no check khe naro nais nungi laminai breki address verification khenai breki identity verification khenai breki bank account add khenai YouTube channel breki khusanai pa ha je naro ni nammo naro abo video pa ha naro an channel mainai ang pa ha video stop imo to ha naro check hiye nai hasike pa ha video naye naro nungi laminai kya sakyo naro kahma kem chimaina naye breki chung YouTube chiyo rang jugayab nai ake YouTube chung rang jugaye la nai hasike chung matna process khenai na abo joto su rono khetini ni video le bono bo video naro chaye asike like khedi khetre channel no subscribe kaya tasingke subscribe kaya rede bodi samujo video sonaro biskampo nu sokime nyen bok pandao khetre naro masum chisome yaki omoro to asingke naro comments du kaya ano siri mainai naro comments kaya ano siri de naro jem jiaka umo kabuni khui po naro personal dikhi po ambe kungle mainai naro telegram group join kedi telegram othai naro Phrung Kaham suye naro search theke telegram group malai nai aro group naro join keye je naro ni sumo nema question tumi asingke naro aro sumai nai khe chonchi malai fina tre biskam video so tinel chomboro no katha grana no video no rai samonchi katha ganjara nai tomon bak pandao no jotono khakchang